Kila ukikutana na kijana, igihe cyose uhuye n'umusore unarembwa macho. Ukarembura amaso. Kuna viatu nimeviona mjini. Hari inkweto nabonye mu mujyi. Lakini sina hela. Ariko simfite amafaranga. Kuna zile simu za smartphone. Hari za telefone za smartphone. Unajua mimi sina. Urabizi ngewe nayo ndabona. Ningempata mtu aninunulie. Yaba nari mbonye umuntu yingurira. Unaanza kumutega kijana. Utangira gutega imitego wa musore. Yani unatafuta msaada kwa kijana, ni baba yako huyo. Wewe uri murarerembura amaso uvuga ibyo ngibyo kwa musore niso. Uzanye hano. Kilichokuleta hapa uandaliwe kwenda mbinguni. Waje hano gutegurwa kugira ngo ujye mu ijuru. Una malengo yako. Cyangwa ufite yindi nego. Una mpango wako wa siri. Cyangwa ufite indi gahunda y'ibanga. Hebu tuambie wewe kijana. Wewe tubwire musore. Kilichokuleta hapa ni kumwabudu Yesu. Icyakuzanya hano nukuramya Yesu. Au ni kuangusha vijana wenzako. Cyangwa nukuza kugusha abandi basore n'urubyiruko. Lazima tusemeane ukweli. Tugomba kubwizanya ukuri. Amani. Aba mubana nabo hafi bagira amahoro. Sasa hivi tabia zako zinawatesa wengine. Kuko ingeso zawe zababujije amahoro. Kubera ko mbinguni hatuendi leo. Mwijuru ntabwo no munsi tugiyeyo. Kwanza hata nikikuangalia huna hamu ya kwenda. Kandi hari bamwe bondeba hano nkabona mudafite na apeti yo kujya mu ijuru. Hebu mwangalie jirani yako, ana hamu ya kuondoka kweli? Ndareba bamwe muri mwe nkabona mutaniteguye kujyayo. Wangapi mnatamani muondoke, tuwaombe muondoke usiku wa leo? Abashaka kujyayo ni muzamuri ibiganza byanyu tubasengera uyu mugoroba mugende. Mubanze mwumve neza. Abashaka kujyayo nona muzamuri ibiganza byanyu tubasengera uyu mugoroba mujye mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Watu wangu wa Rwanda, haleluya. Bantu banje bo mu Rwanda, haleluya. Ninajisikia furaha sana leo kuwa hapa. Ndumva nezerewe cyane uyu mugoroba kuba hano. Ni mara yangu ya kwanza kufika hapa Rwanda. Ni inshuro yanjye ya mbere kugera mu Rwanda. Namshukuru sana Bishop. Ndashimira cyane Bishop kwa heshima kubwa alionipa, kubw'icyubahiro gikomeye yamaye. Umeongeza CV kwenye maisha yangu. Wongere CV ku buzima bwanjye. Maana sasa kila ninakoenda, kubera aho ngiye hose, sitaacha kukutaja. Sinzagenda nakuvuze. Unajua ukiwa rafiki wa watu wakubwa kama hawa, ndabizi yuba inshuti y'abantu bakomeye nk'aba ngaba, unaweza ukakopa na pesa benki. Ushobora kujya no muri banki ukaka loan cyangwa inguzanyo bakayiguha. Kwamba kama hamuniamini hata Bishop hamumwamini. Mukababwira ati niba ngiye mutanyizera ntabwo mwakwizera na Bishop uko ari umuntu akomeye. Kwa hiyo umeniongezea CV yangu. Ibyo rero bivuze ngo wongere agaciro cyangwa CV yanjye. Kama alivyosema jana, nkuko yavuze ejo hashize, ilikuwa tuwe na mkutano huu mwezi wa 12 mwaka jana. Nagombaga kuba naraje mu giterane mu kwezi kwa 12 umwaka ushize, lakini tukachelewa na tukapata changamoto huko Marekani. Ariko twarakererewe ko twahuye n'ibibazo hari muri Amerika aho twari turi. Lakini tunawashukuru kwa maombi yenu. Ariko turabashimiye cyane kubw'amasengesho yanyu. Mungu alisikia maombi yenu. Imana yumvishe gusenga kwanyu. Ndio maana leo niko hapa. Niyo mpamvu uyu munsi ndi hano. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Tunashukuru sana watumishi wa Mungu. Turashimira cyane abakozi b'Imana ambao mlitangulia kuhubiri na kufundisha, ababwirije nabigishije mbere yacu. Wakati nimekaa hapo, igihe nari nicaye hariya, mtumishi wa Mungu alipokuwa unafundisha na kuhubiri, mukozi w'Imana igihe Imana abwiriza yigisha, nikajisemea moyoni, Bishop hajanitendea haki. Ndavuga mu mutima wanjye, ndavuga ngo yewe Bishop ntabwo angiriye neza. Nilitakiwa nitangulie mimi amalize yeye. Byari bikwiye ko ari ngewe nangira kubwiriza uriya mugabo agasoza. Sasa amenichimbia shimo refu. Rero ibyo bivuze ngo yacukuriye umwobo muremure, lakini yote ni mema kwa Bwana. Ariko byose ni byiza ku Mana yacu. Bwana Yesu asifiwe. Mana ishimwe cyane. Kwa wale ambao ni marao ya kwanza kuniona, babandi ari ubwa mbere kumbona, mimi ndio Pastor Daniel Mgogo. Ngewe ni ngewe Pastor Daniel Mgogo. Wengine mmekuwa mkiniangalia YouTube na Facebook.
Hari benshi mwagiye munkurikirana kuri YouTube no kuri Facebook. Nimewekeza sana mafundisho kwenye mitandao. Ngewe nashize inyigisho nyinshi cyane kuri za YouTube na Facebook. Kwa sababu vijana wengi wanashinda humo kwenye mitandao. Kubera yuko nze kurubyiruko rwinshi cyane birirwa kuri zo za YouTube na Facebook. Kwa hiyo na mimi nimeamua kuwafuata huko. Nanjye rero nahisemo ko nzabakurikira aho ngaho ho birirwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba ujumbe wetu umefanikiwa. Ndashima Imana ko ubutumwa bwacu bwageze ku ntego. Ndio maana niko hapa kwa sababu mulinisikia Facebook na YouTube. Niyo mpamvu ndi hano uyu munsi wa none nuko mwagiye munkurikirana kuri YouTube na Facebook. Nilienda siku moja kwenye nchi moja. Hari umunsi umwe nagiye mu gihugu runaka walitaka kuniacha airport. Bashatse kunsiga ku kibuga cy'indege. Wakasema yule tunayemuona YouTube na Facebook mbona kama wako tofauti. Haravuga ati wa undi tujya tubona kuri YouTube na Facebook ko tubona atandukanye no turimo tureba. Nikakuta wameshika bango linasema karibu Mgogo. Sanga bikoreye icyapa kivuga ngo ikaze Mgogo. Nikaenda hapo nikawaambia mimi ndio mnayemsubiri. Ndagenda negera handi hari cyapa bari bafite ndababwira ngo ni ngewe nari mutegereje. Wakasema hapana yuko tunayemsubiri. Baravuga ngo ya ntabwo ari wowe hari undi wo dutegereje. Nikawauliza si mmekuja kumpokea Mgogo? Ndababaza ngo mwaje kwakira si Mgogo? Nikawaambia mimi ndiye. Ndababwira ngo ni ngewe Mgogo. Wakasema hapana sio wewe. Baravuga ngo ya ntabwo ari wowe. Nikawaambia sasa ndababwira ngo rero msubirini huyo Mgogo mnayemsubiri. Ni mukomeze mutegereze uwo Mgogo mutegereje. Mkimukosa nimumubura basi munichukue mimi ili msirudi mikono mitupu. Muze byibuze munjyane ngewe mudasubira y'amaboko masa. Sasa kadiri tulivyokuwa tunaongea uko twakomeje kuganira mmoja akasema lakini sauti ni kama yake. Umwe aravuga atari kwijwi kari nk'ijyami Mgogo. Akasema lakini mbona huku ni mrefu kwenye YouTube ni mfupi. Hari undi aravuga atari kose ko mbona hano ari muremure kandi kuri YouTube ari mugufi. Mmoja akasema YouTube ni munene sana hapa ni wa kawaida. Undi aravuga ati kuri YouTube ni munini cyane agaragara ko ari umuntu munini ariko hano biragaragara ko ari umuntu asanzwe. Nikawaambia muonekano wangu unategemea pia na simu yako ya shingapi. Ndababwira ngo ukugaragara kwanjye biterwa n'agaciro ka telefone yawe igura ngahe. Kama una kasimu ka bei ndogo lazima unione tofauti. Niba ufite agatelefone ka makeya umbona nandukanye no kwambona. Lakini kama unatumia simu ya gharama kidogo ariko niba ukoresha telefone ya gaciro cyane utaniona clear kabisa huyu ndio Mgogo mwenyewe. Uzambona neza uvuga tu ni wa Mgogo twajyaga tubona. Tuachane na hayo. Reka turekane n'ibyo ngibyo. Leo nataka niongezee pale alipoishia mtumishi wa Mungu. Uyu munsi ndashaka kugira ngo nongereho gakeya aho umukozi w'Imana yasoreje. Ujumbe tuliopewa ni wa kutiana moyo katika safari. Ubutumwa twahawe nubwo gusubizanyamo imbaraga muri uru rugendo. Mimi nataka nisome ile mistari toka wa Galatia. Ngewe ndashaka kugira ngo some mu Bagalatia mlango ule wa 6 ibice 6 mstari ule wa 8 mpaka ule wa 10. Umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Ndio nataka nihubiri au nifundishe hiyo mistari. Aho niho nshaka kubwiriza cyangwa niho nshaka kwigisha uyu munsi. Ninajua unapomsikiliza mhubiri kwa mara ya kwanza, ndabizi igihe wumvisha umuvuga butumwa bwa mbere, wakati mwingine unaweza usikae kwa makini kumsikiliza. Birashoboka kudashobora kwitaho cyane kumwumva, ila unafanya kazi ya kumpima pima. Ahubwo usanga benshi bagerageza kumugereranya n'abandi cyangwa kumupima. Unafanya kazi ya kumshangaa. Bandi usanga bagerageza uburyo bamutangarira cyangwa kumureba mu bundi buryo. Na mimi pia kwa kuwa nimesimama mbele yako kwa mara ya kwanza, nanjye rero kuko magaze imbere yawe bwa mbere, na mimi pia nitakuwa na kupima pima. Nanjye ndazi uyu munsi kuba ndimo ngugenzura cyangwa ngupima. Kwa hiyo jioni ya leo ni ya kusomana. Uyu mugoroba rero ni umugoroba wo kwigana. Na mimi nitakuwa na kusoma na wewe unanisoma. Uraza kuba ndimo ndakwiga nawe unyiga cyangwa ngugenzura nawe ungenzura. Labda kuanzia kesho ndo utaanza kunisikiliza. Yenda guhera umunsi w'ejo nibwo uzatangira kunyumva neza. Lakini hivyo tunavyosomana, ariko muri ubwo buryo turimo tugenda twigana, nikuletee ujumbe toka wa Galatia. Ngiye kukuzanira ubutumwa va mu gitabo cy'Abagalatia, mlango ule wa 6 ibice 6 mstari ule wa 8 na wa 10. Umurongo wa 8 kugeza ku 10. Atasoma rafiki yangu kwa lugha ya Kinyarwanda. Mumfashe ufite Biblia y'Ikinyarwanda, ufite si Ikinyarwanda dusome
Ben, Imana iguhe umugisha. Alafu yetu anaenda kusoma. Okay. Yeah. Okay, soma. Bagalatia ibice bitandatu umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Dushira hii microphone kugira ngo dusome abantu bumve. Amen. Okay. Abagalatia igice cya 6 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10. Haravuga ngo ubibira umubiri we muri uwo mubiri azasarura kubora. Ariko ubibira umwuka muri uwo mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Twe gucogora gukora neza kuko igihe nigisohora tuzasarura nitutagwa isari. Nuko rero tugirire bose neza uko tubonye uburyo, ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Amen. 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 Kwa wale Waswahili wenzangu, kuri babandi basoma mu Giswahili, abaswahili bagenzi banjye, anasema maana yeye apandaye kwa mwili wake, haravuga ngo wa wunda bibira mu mubiri, katika mwili wake atavuna uharibifu, uwazasarura kubora cyangwa azasarura mu mubiri. bali yeye apandaye kwa roho, ariko ubibira mu mwuka, katika atavuna uzima wa milele. uwo nguwo azasarura ubugingo buhoraho. Tena tusichoke kutenda mema, kandi niducogore kugira neza cyangwa gukora neza, maana tutavuna kwa wakati wake tusipozimia roho. kuko tuzasarura mu gihe gikwiriye nitatagwa isari. Kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi, ngo uko tubonye umwanya cyangwa amahirwe, na tuwatendee watu wote mema, reka tugirire abantu bose neza, hasa jamaa ya waaminio, cyane cyane abo mu nzu y'abizera. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mana data mu izina rya Yesu Kristo, sema nasi jioni ya leo. vugana natwe uyu mugoroba wa none. Tuko tayari kukusikia. twiteguye kukumva. Roho Mtakatifu uliye mwalimu wa kweli, Mwuka wera we mwarimu w'ukuri, tufundishe yatupasayo kutenda, utwigisha ibyo dukwiye gukora, maana unatujua sana. kuko uratuzi cyane. Njoo uwe pamoja nasi jioni hii, winubane natwe uyu mugoroba, katika jina la Yesu Kristo mu izina rya Yesu Kristo tunaomba na tukiamini. usabye twizeye. Amen. Amen. Leo nitakuwa na kichwa kidogo kinachosema, uyu mugoroba ndaba nigisha ku ijambo rivuga vitu vinavyosababisha uchovu katika safari. ibintu bitera gucogora cyangwa kuruha mu rugendo. Kwa sababu kwa nini tutiwe nguvu? Ese nukubera iki tugomba gusubizwamo imbaraga? Tunatiwa nguvu kwa sababu viko vitu vinavyotuchosha. Dusubizwamo imbaraga kuko hariho ibintu bitunaniza. Tumesoma haya maandiko, tumaze gusoma ibi byanditswe, mstari ule wa 9 umurongo wa 9 anasema tena tusichoke katika kutenda mema. Biblia iravuga ngo niducogore kugira neza. Anasema maana tutavuna kwa wakati wake. Biblia iravuga ngo kuko tuzasarura mu gihe gikwiriye roho, niba tutaguye isari. Hapa kuna maneno makubwa mawili. Hano harimo amagambo birakomeye. Neno la kwanza ni kuchoka. Ijambo rya mbere ni ukuruha. Neno la pili ni kuzimia. Ijambo rya kabiri ni ukugwa isari. Lakini kwa uzoefu wangu, ariko mu buryo ngewe nzi, kama kuna kuchoka, niba hari ukuruha, mtu hawezi kuchoka bila kuwepo wachoshaji. ntabwo umuntu ashobora kuruha adafite abamurusha. Kama kuna kuzimia, niba hari ukugwa isari, huwezi kuzimia kama hakuna wazimishaji. na kugwa isari hatari abagutera kugwa isari. Kwenye safari yetu ya kwenda mbinguni, muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru, haya makundi mawili ndiyo tunayopambana nayo. ibi byiciro bibiri nibyo duhura nabyo. Kundi la kwanza ni la wachoshaji, duhura n'icyiciro cya mbere cy'abantu bananiza, na kundi la pili ni la wazimishaji. icyiciro cya kabiri ni igituma abantu bagwisari. Maandiko yanaposema tusichoke, Biblia ivuga ngo nituruhe, Biblia inajua kuna wachoshaji. Biblia ibizi ko hariho ibintu bitunaniza cyangwa Leo nataka nieleze makundi matatu, ndashaka kugira ngo uyu mugoroba mvuge ibyiciro bitatu ya wachoshaji, by'abantu bananiza. kwa sababu najua umeamua kwenda mbinguni. Kuko
ndabizi ko wahisemo kujya mu ijuru, najua unatamani kwenda huko, ndabizi ko wifuza kugerayo, lakini lazima utakutana na makundi haya matatu. Ariko hari ibyiciro bitatu uzahura nabyo kwenye safari yako ya kwenda mbinguni. Muri uru rugendo rwawe rwo kujya mu ijuru, haya makundi matatu hayakosekani. Ibi byiciro bitatu nibijya bibura mu rugendo, ambao wanaweza kukufanya uchoke, abashobora gutuma uruha, au wakakufanya uzimie, cyangwa bagatuma ugwisari. Lakini tunapokufundisha mafundisho haya, ariko igihe turimo tukwigisha izi nyigisho, tunataka tukusaidie, turashaka kugira ngo tugufashe, ili ukikutana nayo yasikusumbue, kugira ngo nuhura n'ibi bintu bitatu nibizakugore. Kuna somo moja nimekuwa nikifundisha, hari isomo rimwe njya nigisha kenshi, asilimia kubwa ya mafundisho nayofundisha, njyewe ibinyigisho nyinshi cyane nigisha, nimebezi kwenye mambo ya familia. Njyewe nigisha cyane kubijyanye n'umuryango cyangwa urushako, kwa sababu mimi ninajua, kuko njyewe ndabizi, Mkristo mzuri na wa kweli, umukristo mwiza ukuri, lazima atokee kwenye familia. Nuko agomba kuba turuka mu muryango muzima. Mkristo uliyeferi kwenye familia, iyo ubukristo bwananiwe mu miryango, halafu kaonekana Mkristo kanisani, ariko ukagaragara nk'umukristo mu itorero, wewe ni mwigizaji na msanii. Wewe uruhusa nkaho uri mu kinatiyatire no kuzishushanya, kwa sababu ibada ya kweli, kuko amateraniro nyakuri na Kristo wa kweli, n'ubukristo nyabwo, lazima uanzie nyumbani. bugomba gutangirira mu rugo iwawe. Siku hizi tuko na watu wa ajabu, dufite muri iki gihe abantu batangaje, ambao wakiwa kanisani ni watu wa kiroho sana. Iyo bari mu rusengero baba ari abanyamwuka badasanzwe, wakiimba kanisani utawapenda, iyo baririmba mu rusengero uzabakunda, lakini wafuate nyumbani kwao, ariko iyo basanze mu ngo iwabo, kwenye familia wanakotoka, aho ngaho mu miryango baturuka, kule ni wapagani kabisa, usanga ari abapagani buzuje ibyangombwa, maombi hayapo, hata maombi hayapo, usanga batajya banasenga mu buzima bwabo, hata ibada zimekufa majumbani, na matera najya ba mu ngo zabo, lakini wakiwa hapa kanisani, ariko yo bageze mu rusengero, aisee utawapenda, uzabakunda mu buryo butangaje. Ndio maana kuna watu wakiomba kanisani, niyo mpamvu hari abantu basenga mu rusengero, hata watu wa nyumbani mwake wanamshangaa. iyo ari masenga mu rusengero, usanga nabo mu rugo babana bamutangariye, huyo ni baba au mwingine, aravuga ati uyu ni papa koko, wanasema huyu anayetamka maneno hayo ni mama au mwingine. Ese urimo avuga ari amagambo ni mama koko cyangwa? Maana kule nyumbani ibada haipo, kuko hariya mu rugo nibajya baterana, kule nyumbani mambo ya kiroho yamekufa, iyo mu ngo zabo ibintu by'umwuka byarapfuye. Lakini kitu gani kimeua mambo ya ibada kwenye familia? Ni iki kintu cyateye cyangwa ni iki cyatumye amateraniro apfa mu miryango? Ni hiki kitu ambacho tunasema wachoshaji na wazimishaji. Icyambere n'iki ngiki turimo tuvuga, abananiza n'abatuma abantu bagwisari. Sasa ngoja tuanze kuchambua haya makundi. Reka dutangire no kuvuga kuri ibi byiciro bitatu, kwa sababu wale mnaofuatilia kwenye mitandao, murabizi mwebwe mujya mukurikirana kuri za YouTube cyangwa social media. Niliwahi kufundisha somo moja gumu kidogo. Nigeze nigisha somo rimwe rikomeye cyane, nikasema kama kuna kibarua kigumu ulicho nacho, ndavuga ngo niba hari akazi gakomeye ufite, ni cha kuishi na kiumbe kinaitwa mwanadamu. akazi gakomeye ufite gakomeye karusha akandi, ukubana n'ikiremwa cyitwa umuntu. Huyo jirani yako huyo, uwo mwicaranye aho ngaho, hebu mwangalie hata sura yake ilivyokaa, wereba ukuntu byonyine abameze mwinicaranye, imekaa mkao wa kuzua matatizo tu, ubona yicaye nkaho ari ushaka guteza ibibazo. Sasa kuishi na huyo kiumbe, kugira ngo ubashe kubana n'umuntu ameze gutyo, unahitaji uwe na neema kubwa mno. bikeneye kugira ubuntu budasanzwe buturuka ku Mana. Mimi nimewapa jina wanaitwa viumbe pasua kichwa. Njyewe nabahaye izina abantu bitwa ngo ni ibiremwa bisatura imitwe. Viumbe pasua kichwa, nabisi ibiremwa bituritse imitwe, ambavyo hata Mungu mwenyewe aliyewaumba, kugeza naho
n'Imana yabaremye, hata yeye mwenyewe anateseka nao. Kugeza n'ubu n'Imana yabaremye iracyarwana nabo. Ukisoma kitabu kile cha Mwanzo, iyo usomye igitabo cy'Itangiriro, mlango ule wa kwanza, igice cya mbere, mstari ule wa 31, umurongo wa 31, Mungu alikuwa anajisifia. Imana yarimo yishima cyane. Anasema tazama kila nilichokifanya. Aravuga Imana avuga ngo reba ikintu cyose naremye ni chema sana, ni cyiza cyane. Wakati huo hajaanza kuishi na viumbe wanadamu. Icyo gihe Imana yari itaratangira kubana n'ibiremwa byitwa umuntu. Lakini ukisoma mlango wa 6, ariko yusomye igice cya 6, ameanza kukaa nao. Imana itangiye kubana n'ibyo biremwa. Ukisoma mlango wa 6 mstari wa 6, iyo usomye ibice 6 umurongo wa 6, kitabu hicho cha Mwanzo, muri icyo gitabo cy'Itangiriro, Mungu anasema nagairi kwa nini nilimfanya mwanadamu duniani. Imana iravuga ngo ndicuza icyatumye ndema umwana w'umuntu nkamushyira kuri iyi si. Sasa kama Mungu aliyewaumba, niba koko Imana yaremye abantu, anafika mahali anasema nagairi, Imana igera hano ikavuga ngo ndicuza. Mstari wa 7 anasema nitafutilia mbali. Umurongo wa 7 uravuga ngo nzakuraho kila kiumbe nilichokiumba, icyaremwe cyose naremye. Baada ya kuona wanafanya vitu tofauti na alivyovitarajia. Aho cyari igihe Imana imaze kubona abantu bakora ibitandukanye n'ibyo yiteguye ko bakora. Sasa fikiria Mungu anapanga kuwafuta. Je, itekereza kugera ahantu Imana itekereza gushaka kubarangizaho bose. Kuona maisha wanayoishi sio aliyotarajia. Nyuma yuko Imana ibona ubuzima babayeho butandukanye n'ubwo Imana yari izi ko bagabayeho. Miongoni mwa hao waliotaka kufutwa, kandi muri abo bashaka gukurwaho burundu, mwingine ndio mume wako. Umwe muri abo ngabo niwe mugabo wawe. Mwingine ndio mke wako. Undi ni umugore wawe. Mwingine ndio mtoto wako. Undi nawe ni umwana wawe. Mwingine ndio memba wa chachi yako. Abandi nibo bakristo ufite mu itorero. Miongoni mwa watu ambao Mungu alipanga kufuta, muri babandi Imana yashaka gukuraho ngo ihanagure ku isi, mwingine ndio huyu umekaa naye karibu. Umwe muri abo ngabo niwo mwicaranye hafi yawe. Hawa ndio viumbe pasua kichwa. Abo rero nibyo birema byitwa ngo ni ibirema bititsi mitwe. Ndani yake wako wachoshaji na wazimishaji. Muri ibyo biremwa rero hagati muri bo hari abantu barusha abagenzi banatuma abandi bagwisari. Ngoja nikwambie ukweli leo. Reka nkubwize ukuri uyu munsi. Unafikiri kwa nini tunahubiri namna hii? Ese wibaza ngo nukubera iki tubwiriza? Unafikiri kwa nini tunafundisha? Wibaza ngo nukubera iki twigisha? Unafikiri kwa nini tunatoa mahubiri kwa ukali namna hii? Ujya wibaza ngo nukubera iki tubwiriza dukaze mu buryo bumeze gutya? Wewe unawaza tu kwamba tunakuandaa kwa ajili ya mbinguni. Wewe wibaza gusa ngo nukugutegura kugira ngo uzaje mu ijuru. Wewe unawaza kwamba tunakufundisha ili ukamuone Yesu. Wewe uribaza ngo nukugira ngo tukwigishe uzabone Yesu gusa. Kwenda kumuona Yesu ni sawa, kujya guhura na Yesu ni byiza. Yani wewe kwenda mbinguni sio tatizo. Wewe kujya mu ijuru si ikibazo. Kwanza ukifika mbinguni atakayefaidika ni huyu aliyekuumba. Kandi nugera mu ijuru uzunguka cyane, kandi uzabyishimira n'uwakuremye. Lakini sisi tuna agenda nyingine. Ariko twebwiye tubwiriza tuba dufite indi gahunda. Sisi tunajua ukiokoka na ukazaliwa mara ya pili, twebwe tuba tuzi ko nukizwa ukavuka ubwa kabiri, sio tu kwamba utaingia mbinguni, si ukujya mu ijuru gusa, lakini pia ahubwo sisi tunajua twebwe tuba tuzi ko ukiokoka ukaishi maisha ya sawa sawa, nukizwa ukabaho ubuzima bwa Gikristo by'ukuri, utakuwa umetupunguzia mzigo wa kuishi na wewe. uzaba utugabanyirije umutwaro wo kubana nawe. Maana tukikaa na wewe ambaye hujaokoka sawa sawa, kuko nidukomeza kubana nawe utakijijwe neza, utatuchosha kwenye safari, uzaturusha muri uru rugendo, utatufanya tuzimie roho, uzatuma tugwisari. Ndio maana ukiokoka, niyo mpamvu iyo ukijijwe wanaofaidika sana, abanguka cyane, usifikiri ni wewe peke yako, niwibaze ngo ni wowe gusa. Na sisi tunaoishi na wewe, natwe tubana nawe, tunafaidika na wokovu wako, kubyungukiramo kubw'agakiza kawe, kwa sababu tutaishi na mtu aliye sahihi, kuko tuzabana n'umuntu muzima tunganye, kwa sababu hautatuchosha, kubera yuko ntabwo uzongera kuturusha. Maandiko yanasema tusichoke kutenda mema, kuko ibyanditswe aravuga ngo niducogore kugira neza.
Lakini tutakosaje kuchoka? Ariko se tuzabura gute kuruha? Kama tutakaa na wachoshaji. Niba tuzabana n'abaturusha. Kama tutakaa na watu hawajazaliwa mara ya pili. Nitubana n'abantu batarakizwa. Kama tutaishi na wewe ambaye huna Mungu kwenye maisha yako. Nitubana nawe udafite Imana mu buzima bwawe. Unajua kuishi na mtu ambaye hajaokoka. Urabizi kubana n'umuntu atarakizwa ni mtu hatari. Aba ari umuntu ateye ubwoba. Kwa sababu wakati wote utatishia usalama wa maisha yetu. Kuko igihe icyo ari cyo cyose abatera ubwoba ubuzima bwacu. Nafikiri wengi ni mashahidi. Murabizi benshi mwaba bahamya. Hebu niambie, ukiishi na mwanaume hajaokoka, ibaze kubana n'umugabo atarakizwa, anavyotafuta wanawake wengine huko pembeni, ukuna bazera hara hanze ashaka abandi bagore, halafu wewe humo ndani unabakije salama. Wowe uzaburi mu rugo usigaru utekanye. Yani unajikuta safari ya kwenda mbinguni imekuwa ngumu. Aho ni usanga urugendo rwo kujya mu ijuru rwatangiye gukomera. Kama hujaokoka sawa sawa, niba utarakizwa neza, unatamani kulipiza kisasi. Igihe cyose ubushaka kwihorera, unatamani na wewe utoke nje ufariji moyo wako. Ubushaka kugira ngo nawe ujye hanze ujye kunezeza umutima wawe. Lakini ujue kwa kufanya hivyo, ariko umenye ngo iyo ukora ibyo, safari ya kwenda mbinguni ndo inakushinda hivyo. Aho umenye ngo niyo mpamvu urugendo rwo kujya mu ijuru kunanira. Ibituma rero unanirwa hawa unaishi nao, nabo mubana igihe cyose, ambao hawana Mungu kwenye maisha yao, abo badafite Imana mu buzima bwabo, hawajaokoka kwenye maisha yao, abo batarakizwa muri bo, hawajampa Yesu maisha yao kikamilifu, abo bataraha Yesu ubuzima bwabo bwuzuye, wanakupa wakati mgumu katika safari, baduha ibihe bikomeye muri uru rugendo. Ndio maana nimesema leo nitachambua wachoshaji. Uyu munsi navuze ngo ndaza kubereka barusha, simisha mioyo yetu, abo nibo batuma imitima yacu iremererwa. Wengi wetu ni hao walio kwenye familia, benshi usanga ari abo bari muri yo miryango yacu, ambao hawamjui Mungu wa kweli, abatanze Imana y'ukuri, ambao wamekataa wokovu kwenye maisha yao, abo banza agakiza mu buzima bwabo. Ndio maana nakuambia leo, niyo mpamvu nkubwira wowe, kama bado hujaokoka, niba wowe utarakizwa, kama bado hujampa Yesu maisha yako, niba utaraha Yesu ubuzima bwawe, sio tu kwamba ni hasara kwa ajili yako, ntabwo ari igihombo kuri wowe gusa, lakini hata sisi utatupa mateso, ahubwo natwe uzatugora, utatupa mateso ya kuishi na wewe, uzaturusha uburyo tubana nawe. Ndio maana kuna mstari katika Biblia, niyo mpamvu hari umurongo muri Biblia, Biblia inasema, Biblia iravuga ngo kuna furaha mtu mmoja anapotubu, ngo hari umunezero udasanzwe iyo umunyabyaha umwe yihanye. Mbinguni wanashangilia, mu ijuru bavuza impundu kwamba mtu ameokoka, ko iyo umuntu akijijwe umunyabyaha umwe yihanye. Wanafurahi, wana celebrate mu ijuru, baranezererwa bagacelebra. Lakini swali langu, ariko ikibazo cyane, hivi mbinguni wanashangilia kwa sababu gani? Ese wibaza ngo mu ijuru banezerwa kubera iki? Kwamba huyu ameokoka, kubera yuko uyu nguyu yakijijwe, lakini aliwasumbua na nini huyu kiumbe huyu? Ese wibaza ngo nukubera iki banezerwa uyu kiremwa cyabagoye gute? Wanateseka nini na huyu kabla hajaokoka? Ese ijuru ryari fitanye kibazo n'uyu muntu atarakizwa? Waliokuwa wanateseka sana ni sisi, abarimo bagoka cyane baruha ni twebwe. Sisi ndio tuliteseka naye, twebwe ni twe twarimo turushwa nawe. Sisi ndio alituibia vitu vyetu, uwo niwe twebwe ni twe ibintu byacu. Sisi ndio alisumbua wake zetu, uwo niwe yagoraga abagore bacu. Sisi ndio alisumbua waume zetu, uyu niwe yashaka gutwara abagabo bacu. Sisi ndio alifanya shida tulipokaa naye, uwo niwe yazanaga ibibazo igihe twicaranaga nawe. Kumbe mtu mmoja kiokoka, rero iyo umunyabyaha umwe akijijwe, hawatakiwi kufurahia mbinguni peke yao, ntabwo ari ijuru gusa rikwiye kunezerwa. Sisi ndio tunatakiwa tufurahie mara mbili, twebwe ni twadukwiye kunezerwa cyane. Aliyekuwa natuchosha ameokoka, kuko wa undi yaturushaga arakijijwe. Aliyekuwa natupa shida kwenye safari, uwaturushaga mu rugendo ameokolewa na Kristo. uwo ngo akijijwe na Kristo. Kuokoka kwake, gukizwa kwe rero, kumeturahisishia sisi safari yetu ya kwenda, biba bitworohereje mu rugendo rwacu turimo. Kama hujaokoka sawa sawa, kuko iyo utarakizwa neza, wewe ni mzigo kwenye safari yetu, wowe uhinduka umutwaro muri rugendo rwacu. Wewe utatupa tabu wenzako, wowe uzanira ibibazo abandi, wewe utakuwa msumbufu kwenye safari, wewe ni wowe uzabugora abandi mu rugendo. Hebu niambie, ngaho mbwira, tunakuwa na wewe kanisani,
tuba turi hamwe nawe mu rusengero, wewe bado ni kijana, wowe uracyari umusore, alafu hujaokoka sawa sawa, ntabwo wowe urakizwa neza. Alafu hapa kanisani tuko na mabinti, hanyuma hano mu rusengero dufite abana b'abakobwa. Usalama wa hawa mabinti ukoje wakati upo wewe? Wibaza ngo umutekano w'aba bakobwa bicanye n'umuhungu atarakizwa, usalama wao ukoje? Wibaza ngo abana bacu b'abakobwa umutekano wabo umeze. Wewe kijana hujaokoka sawa sawa, wowe uri umusore uri hano mu rusengero utarakizwa neza, na kuna mabinti wako hapa wanamtumikia Mungu. Hari abana b'abakobwa bari mu rusengero bakorera Imana bameze neza, majalia wameumbwa vizuri, kandi Imana yabagiriye neza, baremwa neza, bateye neza. Wewe kijana wa kiume hujaokoka, hanyuma wewe musore wicaye mu rusengero ntabwo urakizwa. Hapa kanisani uri hano mu rusengero urahicaye. Hawa mabinti usalama wao ukoje? Mwibaza ngo umutekano w'abana b'abakobwa umeze ute? Au ndio tumeleta fisi kwenye zizi la mbuzi? Cyangwa twazanye fisi? Kuna mnyama fulani anakamataga wanyama wenzake, impyisi mu kiraro cy'ihene. Au tumeleta simba kwenye zizi la kondoo? Cyangwa twazanye intare mu kiraro cy'intama? Maana kijana huna Yesu kwenye maisha yako, kuko umusore adafite Yesu mu buzima bwe. Umejiunga tu na kanisa, umependa uimbaji na uendelea hapa. Arabusanga baraje mu rusengero ko bakunda uburirimbyi bubaho hano. Umependa tu na wewe uje hapa utoe macho. Ugakunda kuzana mu rusengero kugira ngo wirebere ukuntu ba Yesu hayuko ndani yako. Ariko Yesu ntabwo ari mu buzima bwawe. Na tubinti tuko hapa, hari utwana tudukobwa turi hano, tunamsifu Mungu, turi hano tusihimbaza Imana. Na wewe simba wa porini umekuja kwenye zizi, hanyuma wowe intare yo mwishamba waje mu kiraro. Usalama wa wasichana wetu ukoje? Wibaza ngo umutekano w'abana b'abakobwa bacu umeze ute? Wewe kabinti hujaokoka, cyangwa wewe agakobwa utarakizwa. Yesu hajakubadilisha wewe kasichana, wewe agakobwa Yesu naraguhindura. Unasali hapo unarembwa macho ka unakufa kesho. Urasetetera hano ukarembura amaso nkaho uzapfejo. Hanyuma hari abasore barahanga. Hivi vijana wetu wa kiume watakuwa salama kweli? Wewe wibaza ngo abasore bacu bazaba bafite amahoro? Poka binti hujaokoka, wewe uri umwana w'umukobwa uri hano utarakizwa. Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu ataraba umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe. Upo hapo na winda wanaume kama simba, wewe uri hano urahiga abagabo nk'intare. Usalama wa safari ya vijana wa kiume ukoje? Ndababwiza ukuri umutekano w'abana b'abasore umeze ute? Safari yao itakuwa sawa sawa kweli? Ese mwibaza ko urugendo rwabo ruzaborohera? Au wewe ndo utakuwa mchoshaji? Cyangwa wewe uzabutera abo basore kuruha? Kila ukikutana na kijana, igihe cyose uhuye n'umusore, unarembwa macho, ukarerembura amaso. Kuna viatu nimeviona mjini, hari inkweto nabonye mu mujyi, lakini sina hela. Ariko simfite amafaranga. Kuna zile simu za smartphone, hari za telefone za smartphone. Unajua mimi sina. Urabizi ngewe nayo ndabona. Ningempata mtu aninunulie. Yaba nari mbonye umuntu yingurira. Unaanza kumutega kijana, utangira gutega imitego wa musore. Yani unatafuta msaada kwa kijana, ni baba yako huyo. Wewe uri murarerembura amaso uvuga ibyo ngibyo kuri uwo musore niso. Kwani wewe ni yatima wewe? Wewe uri imfubyi. Wewe si baba yako yupo wewe? Wewe nabwo mama wawe hari. Unaanza kupresent matatizo yako kwa watu sio baba zako. Utangiye kuzana ibibazo ku bantu batari baso. Kwani wewe kaka zako uliozaliwa nao hawapo? Ese n'abasaza bawe muvukana bahari? Kwani ndugu zako wa ukoo hawapo? Ese abo mu muryango wanyu ni bahari? Mpaka uje kututegea vijana wetu hapa kanisani. Kugeza ubwo uza gutega abasore bacu hano mu rusengero. Hebu sema ukweli kilichokuleta hapa. Wowe vuga ukuri cyakuzanye hano. Kilichokuleta hapa uandaliwe kwenda mbinguni. Waje hano gutegurwa kugira ngo ujye mu ijuru. Au na malengo yako. Cyangwa ufite yindi nego. Au na mpango wako wa siri. Cyangwa ufite indi gahunda y'ibanga. Hebu tuambie wewe kijana. Watubwire musore. Kilichokuleta hapa ni kumwabudu Yesu. Icyakuzanye hano ni ukuramya Yesu. Au ni kuangusha vijana wenzako. Cyangwa ni ukuza kugusha abandi basore n'urubyiruko. Lazima tusemeane ukweli. Tugomba kubwizanya ukuri. Tunapotafuta nguvu katika safari, impamvu dushaka imbaraga mu rugendo, lazima pia tuangalie kinachotupunguza nguvu. Tugomba no kureba igituma ducogora ngo niki. Hawa tunasali nao pamoja, n'aba dusengana nabo igihe cyose. Lakini Yesu Kristo sio Bwana na Mwokozi. Ariko Yesu Kristo ntabwo ari umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwabo. Wana agenda za kwao, bafite izindi gahunda. Wana
wanatukatisha tamaa, aba baraduca intege, wanavunja watu mioyo, baratuma abantu bacika hawa intege. ni watu hatari Aba ni abantu bateye kwenye ubwoba safari yetu. muri uru rugendo rwacu. Jiulize kwenye maisha yetu ya safari ya kiroho, Mubaze ngo muri uru rugendo rwacu wewe ni rw'ubuzima bwo mu mwuka, mchoshaji au ni mtiaji moyo? mubaze ngo ese wowe urutuma ducogora tugacika intege cyangwa udusubizamo imbaraga? Ukiona unaongea naye kama haeleweki hivi, nubona urimo uramubwira ukabona adashaka kugusubiza neza, wewe umekaa na mtu sio sawa sawa, ujye umenya ngo wicanye n'umuntu adakwiriye. unaruhusiwa kuhamia siti nyingine. Ndakubwiza ukuri, ushoboye wakwimukira ku yindi ntebe niba adashaka kugusubiza. Wewe mtu amekauka tu namna hii, niba ubona umubwira ukabona yiyumije gusa, haeleweki kama ni mwenzetu uwo nashaka kukubwira niba ari mugenzi wawe cyangwa ari umucinege. Angalia jirani yako, mwambie wewe ni mwenzetu au hindukiriye mugenzi mubwire ngo uri umwe muri twe, uri mugenzi wacu, cyangwa mwambie hapa tunazungumza habari za wachoshaji. mubwire ngo hano turimo turavuga inkuru z'abacogoza abandi, waliotuchosha kwenye safari yetu ya kwenda mbinguni, abarimo baraturusha muri urugendo rwacu rwo kujya mu ijuru. Kwa hiyo nimesema ndani ya familia, navuze ngo mu miryango yacu wako watu shetani anawatumia kutuvunja moyo. hari abantu Satani akoresha kuduca intege. Wengine mumeolewa na wanaume shida tupu, abandi mwashatse abagabo b'abanyabibazo gusa, wengine munakaa na wanaume wana akili ajabu sana, abandi mubana n'abagabo bafite ubwenge butangaje budasa, badala ya kukusaidia usogee mbele, aho kugira ngo agufashe gukomeza imbere, yeye ndo anafanya kazi kukurudisha nyuma. akazi kakora ni ukugucogoza no kugusubiza inyuma. Amen. Amen. Hebu mliona wanaume, punga mikono nyewe wa mama. Hanyuma bafite abagabo muzamura ibiganza byanyu hano. Abadamu mufite abagabo hano muzamura ibiganza. Wa mama mlio kwenye ndoa punga mkono. Abadamu cyangwa abagore bafite abagabo muzamura ibiganza byanyu hejuru tubarebe. Zamura ikiganza cyawe. Huyo kiumbe unayeishi naye, icyo kiremwe ubana nacyo, kusaidia kwa safari, ese arimo aragufasha mu rugendo au ni mchoshaji cyangwa ni ugucogoza muri urwo rugendo? Wanaume, abagabo tunawasaidia wake zetu wakafike, au sisi ndio kikwazo? mufasha abagore bacu cyangwa dufasha abagore bacu kugira ngo bazagere amahoro, cyangwa ni twebwe tubaca intege? Lakini napowasema habari ya wanaume, ariko iyo mvuga inkuru z'abagabo simaanishi wanawake ndio malaika. simvuga ko abagore ari abamarayika. Wako wa mama nao shida, hari abagore nabo b'abanyabibazo. wako wa mama ni vile wanaume hatuwezi kusema. hari abagore mu by'ukuri usanga rimwe na rimwe abagabo twebwe tutabasha no kuvuga. Wanaume wengine tunakufa na tai shingoni, abandi bagabo dupfana karuvati mu ijosi. unanyanyaswa na mke wako, asanga umugore yakubujije amahoro, lakini utamwambia nani? ariko bibwira ndi? Kwenye kikao chetu cha wanaume, twebwe mu nama zacu z'abagabo tulishasema usimuseme vibaya mke wako. twarababwiye ngo nimukajye muvuga n'aba bagore banyu. ubwo rero urabibwira ndi? Ndio maana hutamuona mwanaume anaenda polisi. niyo mpamvu udashobora kubona umugabo ajya polisi kwamba polisi mwababwira ngo polisi mwe, mke wangu, umugore wanjye ananinyanyasa, ayambujije amahoro, aranoteza. ni ngumu. biragoye kubona umugabo ajya kuvuga ibyo ngibyo gutanga ikirego kuri ribu. Wengine wako hapa wamekaa hivi, nubona abandi bagabo bicaye hano bameze gutya, moyoni wananiombea, mu mitima yabo baba barashize, wanasema pastor hapo harimo aravuga ati pastor komereza aho ngaho, fatiraho. siwezi kuongea na mke wangu kuko jewe sinabasha kumubwira fatiraho ngaho, komereza uvugaho. kwamba hebu wanyooshe wa mama hawa natusumbua. uri muravuga ati bankubitire banshire ku murongo abagore batuje amahoro. wananiombea kimya. hari abarimo bansengera mu mutima ngo ngomerezaho. wanaombea mchungaji usihame kwenye pointi hiyo. harimo aransengera avuga ati pastor utava kuri iyo ngingo akakanya. kwanza na wamama wasumbufu. tinda aho ngaho aba bagore abatubuza amahoro. tinda aho ngaho uhavuga. wanasema hatujaoa wanawake, tumeoa mavuvuzera. abandi baravuga ati ntabwo twashatse abagore, twashatse vuvuzera. tunaishi na mavuvuzera ndani ya nyumba. tubana na bavuvuzera sabadamu. Kamama kakianza kupiga kelele ni shida. uwo mudamu yatangiye kuvuza induru ni ibibazo. Kanasonga ugali mbe.
arimo ateka ubugari, acumba ubugari, abacumba ubugari avuza akaruru, ari munakura ubugari bembe muri ku meza ntatuza, abarimo aravuga amagambo, munaenda kurara bembe nagera no mu cyumba najya tuza ngo arekeraho, arakomerezaho gusa. Unajaribu kufungulia radio zaidi, urashaka kugira ngo ufungure radio volume ije hejuru, na kenye kanaongeza volume bembe. Ukuzamura volume ya radio niko nawe yongera ijwi avuga uko nguko. Hakuna jiuliza hivi sasa maisha haya mpaka lini? Ukagira hano kibazo ukavuga atari ko subu ubuzima. Kwa hiyo tunaishi na wachoshaji ndani ya familia. Rero tujya tubana n'abantu baducogoza mu miryango yacu. Wengine mumechoshwa na watoto wenu mliowazaa wenyewe. Abandi munanishwa n'abana banyu mwabyaye. Wani ukiishi na watoto wasiozaliwa mara ya pili, nubana n'abana bataravuka ubwa kabiri, kukana watoto wasiookoka, kubana n'abana batarakizwa, yani itakuwa shida kwenye safari yako. Babwije ukuri ni ibibazo muri uru rugendo. Kuna wababa na wamama wako vizuri kiroho, hari abapapa n'abamama bameze neza mu mwuka, lakini watoto wao ni shida. Ariko abana babo ni ibibazo. Kazi yao ni kuharibu ushuhuda wa wazazi wao. Icyo bakora abo bana ni ukwica ubuhamya bw'ababyeyi babo gusa. Mama ni wa kiroho, umumama ni umubyeyi w'umunyamwuka. Baba ni wa kiroho, umupapa ni umubyeyi w'umunyamwuka. Lakini watoto hawajakaa sawa. Ariko abana ni batuje. Ndio maana nimesema tuna wachoshaji kwenye majumba yetu. Niyo mpamvu navuze ngo tugira abaturusha mu ngo zacu. Tuna wachoshaji kwenye familia zetu. Dufite abaturusha mu miryango yacu. Kwa hiyo ninapohubiri mahali hapa, iyo ndimo mbwiriza rero kuri iki gice, napofundisha habari ya wokovu, iyo ndimo mvuga inkuru z'agakiza, usifikiria tunataka kukusaidia wewe peke yako. Suko dushaka kugufasha wewe gusa. Tunataka uokoke na kwa faida yetu pia. Tunashaka kugira ngo ukizwe no kubw'inyungu zacu. Ukiokoka utakume tusaidia na sisi pia. Nukizwa neza uzaba natwe udufashije. Ukiokoka utakume isaidia familia yako. Nukizwa neza uzaba ufashije umuryango wawe. Unapokataa wokovu, niwanga agakiza, usiseme haya ni maisha yangu. Nukajya uvuga ngo ubu nibwo buzima nahisemo. No, watu naoishi nao wanateseka. Nukavuge gutyo kuko abo mu bana barimo baraguruha. Waulize wanaoishi na watu walevi kwenye familia. Ujye ubaza aba bana n'abasinzi mu miryango yao, wanavyoteseka na watu walevi kwenye familia zao. Ukuntu barushwa nabo basinzi mu miryango yao. Wanavyoteseka kuishi na wavutaji wa sigara kwenye familia. Ujye ubabaza aba bana n'abanywi bitabu ukuntu biba bibagora. Wanavyoteseka kuishi na malaya katika familia. Ujye ubabaza uburyo bigorana kubana n'indaya mu miryango. Unawafanya wenzio safari iwe ngumu. Wowe ujurusha abagenzi bawe mu rugendo ukabagora. Unawafanya watu waanze kuomba nguvu. Utuma abantu bahura n'ibibazo bagatangira gusengera imbaraga. Kwa nini watu waseme wanayaweza mambo yote? Nukubera ikivuga ngo nshobozwa byose katika yeye watiaye nguvu. Muri Kristo twuha imbaraga. Hivi unafikiri wanayemsema hapo ni nani? Wibaza ngo bavuga aho ngaho ninde? Kwa nini wanatiwa nguvu? Kwa sababu ya nani? Basubizwamo imbaraga kubera nde? Ndio maana siku moja nilisema, niyo mpamvu umunsi umwe naravuze ngo Biblia inaposema, iyo Biblia ivuga ngo wana wa Mungu tukifika mbinguni, ngo abana b'Imana nitugera mu ijuru tutafutwa machozi, tuzahanagurwa amarira. Hebu muulize jirani yako, mubaze uwo mwicaranye aho ngaho, hayo machozi utakuwa ulilizwa na nani? Ese amarira uzahanagurwa nugera mu ijuru ninde yaguteye kurira? Hivi tutafutwa machozi ya kulizwa na ng'ombe kweli? Wibaza ngo uwatumyurira ninde? Ninga yatumyurira? Tutafutwa machozi kwa sababu tulilizwa na mifugo yetu? Mwibaza ngo twariza amarira tuzahanagurwa mu ijuru kuba twayarize kubera amatungo yacu? No, waliotuliza ni hawa tunaishi nao. Oya, abaturijije n'aba tubana. Hawa tunatoka nao mlango mmoja. Abangaba dusohokana mu nzu imwe. Hawa tunakula chakula wote meza moja. Aba dusangira ku meza imwe. Hawa tunaitwa kwa majina yanayofanana. Abangaba twitirana amazina. Hawa ndio shida. Aba nibo bibazo. Kwa hiyo tunakusi ndugu yangu, kama uko hapa, rero turakwinginga mwene data niba uri hano, kama bado hujakabidhi maisha yako kwa Kristo, wowe niba utaraha ubuzima bwawe Kristo, ni kweli jehanamu utaenda wewe. ndagira ngo nkubwire ngo jehanamu uzajyayo, lakini matokeo ya kutokuokoka kwao tutateseka na sisi. ariko ibibazo n'ingaruka zo kudakizwa kwawe natwe bizatugeraho. Hebu niambie, mtoto wako ameiba,
nawe tekereza umwana wawe alafu kakamatwa kawekwa polisi. Umwana bamufashe yibye bamujyanye polisi kuri ribu. Baba mzazi utatulia hapo. Ndagira ngo mbabaze wibaza ngo wowe nk'umubyeyi we uzatuza umwana wawe bamujyanye kumufunga. Kama radio haijauzwa. Niba utaragurisha radio ngo uje kwishura iby'abana. Kama ng'ombe hawajauzwa. Niba utaragurisha inka ngo uje kwishura. Yani uwizi wa mtu mmoja. None ibaze kwiba k'umuntu umwe. Familia yote mpaka vyombo vinashiriki mateso yake. Usanga umuryango wose uhura n'ingaruka zabyo kugera no kubikoresho bafite mu ngo zabo. Bihura n'ingaruka z'umuntu umwe yibye. Mbuzi hawakuwekwa wakati anaiba. Ihene ntabwo zari zihari igihe yibaga, lakini watapigwa bei, ariko zizagurishwa kugira ngo bajye kumukura. Ng'ombe hawakushiriki kuiba pamoja naye, ntabwo inka zigeze zifatanya n'abajya kwiba, lakini watauzwa kwa wizi wao. Ariko inka zizagurishwa kubera yibye bajye kwishura. Ilikuwa imekaa juu ya kabati, radio bayimanikaga hejuru y'akabati, haikuwekwa alikokuwa naiba. Ntabwo yari hari ahantu yagiye kwiba, lakini itashushwa iuzwe isaidie, ariko bazayimanura bagurisha kugira ngo ajye kwishura ubujura. Wizi wa mtoto rero kwiba k'umwana munashiriki wote mpaka mifugo, bigira ingaruka ku bantu bose ndetse n'amatungo. Munashiriki wote mpaka furniture. Ugera ahantu n'intebe zicarwaho zigira ingaruka z'umujura. Kumbe kwa lengo hilo hilo, rero kubera iyo mpamvu, maana yake ukiokoka bivuze ngo iyo unakijijwe, hata mbuzi wamepona, n'ihene ziba zikize, radio zimepona, amaradiyo abakize, mahotipoti yamepona, ibyo mwateguraga amafunguro biba bikize. Wokovu haukusaidii wewe peke yako, ntabwo agakiza kagufasha wowe gusa, mpaka panya walio kwenye nyumba yako, kugeza no ku mbeba ziri mu nzu yawe wanafurahia wokovu wako, zinezererwa agakiza kawe. Kwa sababu kama nyumba yako ina panya, kuko inzu yawe nibibamo imbeba, wakiwa kule dalini, iyo bari hahandi hejuru muri plafo, mkiimba wimbo ili mukalale, iyo uririmbye indirimbo ukaryama, panya kule wanasema mumalize haraka tuje kuokota makombo. Imbeba nazo ziba ziririmba zivuga ngo nimurangize vuba tuze gutoragura ibyasigaye. Sasa nyumba ambayo watu hawajaokoka, panya hawajui washuke saa ngapi. Rero inzu y'abantu badakijijwe, imbeba ntabwo zijya zimenya igihe zamanukira ngo zijye wakitaka kushuka wanapishana na sahani. Kuko iyo zigiye kumanuka ngo ze gutoragura ibyasigare, bahura n'umwe afashe sahani ayiteye mugenzi we, baba namtupia mama sahani, sanga umugabo ajugunye isahani ayiteye umugore, baba naye anachukua stuli, umugore nawe atoye agatabureta arakohereje. Panya wanasema tuko Ukraine au wapi hapa? Mbeba zikavuga tese turi muri Ukraine cyangwa hehe, ko batajyama ngo tujye kwishakira ibyo. Kwa sababu nyumba haina amani, kuko inzu ntabwo ifite amahoro. Lakini ukiokoka mpaka vitu vyako vinakuwa salama. Ariko iyo ukijijwe ibintu byose bigira umutekano mu rugo rwawe. Waulize walevi, ababwiye abashinzi, yani akiokoka mpaka godoro lake linaokoka. Iyo umusinzi akijijwe na matera ajyamaho irakira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mmechoka tumalize? Mwarushe dusoze? Hamujachoka? Ntabwo muraruha? Ngoja tuwakaribishe wageni wetu, karibu sana. Reka duhe ikaze abashitsi bacu nabo bahageze, karibu cyane. Makofi mengi kwa wageni wetu. Mukomera amashyi abashitsi bacu binjiye. Mungu amewaleta kwa ajili ya conference hii. Mana yabazanye kubera iyi conference. Unajua itakuwa aibu sana, bizaba biteye isoni cyane, kama mwenyeji wa kanisa hili utakuwa ufiki. Niba umukristo w'iri torero uzabura muri iki giterane cyangwa iyi conference. Kwa sababu nyuki akiweka asali kwenye mzinga, kuko iyi inzuki zishize ubuki mu mutiba, haji kukuita nyumbani kwamba asali tayari. Ntabwo inzuki zijya ziza kuguhamagara mu rugo ubuki bwagezeyo. Ni wewe kuchangamuka kwenda kuchukua asali. Ahubwo ni wowe ugomba kumenya ngo ubuki buriyo, reka njye kubukakura mbukureyo. Usipoenda kuchukua asali anakula na watoto wake. Nutajya kubukura mu gihe gikwiriye, inzuki zizabwirira n'ibyana byazo bizibumare. Na hapa Mungu ameleta watu wa Mungu wamebeba asali. Natwe hano Imana yazanye abantu b'Imana bikoreye ubuki. Watumishi wa Mungu aba wamebeba asali. Aba bakozi b'Imana bicaye hano bazanye ubuki. Wewe mwenyeji ukikataa, Mungu ataleta wengine kuja kula. Wewe mukristo hano nutaza ngo habe, Imana izazana abandi baza kujya ubuki. Mwambie jirani yako usikose wiki hii ya asali. Yiro mwicaranye umubwire ngo iki cyumweru utazacikwa n'ubuki. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe.
Kwa hiyo leo nilikuwa nimechambua kundi moja la familia. Uyu munsi rero navuze ku cyiciro kimwe cy'umuryango ambalo ndani yake unaweza ukakutana na wachoshaji. Aho muri umuryango wawe ushobora guhuramo na bamwe bakurusha cyangwa baturusha mu rugendo. Maana tumeambiwa tusichoke kwenye kutenda mema. Kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niducogore kugira neza. Lakini wewe usiwe miongoni mwa wachoshaji. Ariko ndagiye ngubwira ngo wowe n'ubumwe mu barusha abandi cyangwa batuma abandi bacogora. Usiwe miongoni mwa wazimishaji. Nuzabe utuma bamwe bagwisari. Arafu hanyuma tumishi wa Mungu amefundisha hapa kutoka Uganda. Umukozi w'Imana yigishije hano kuva Uganda. Na kweli mimi nimeona. Kandi koko nabibonye ngewe. Kila familia, buri muryango ina msumbufu mmoja. Buri muryango wose ugiramo familia. Buri muryango wose ugira umwe abarimo arusha. Ina msumbufu mmoja. Igira umuntu ugorana muri uwo muryango. Hata hivi naongea unasema yule. Nubwo ndimo ndavuga none uhise umushira hagati muvuga turiya arakurusha mu muryango. Hata hivi naongea umemutaja kwamba ubaka kanya nyibivuga gusa uhise ukubita hagati muravuga ati ni kanaka. Kwamba kwenye familia yetu Samueli. Uvuga ati mu muryango wacu Samueli yaratugoye. Kwenye familia yetu Isaya. Uvuga ati mu muryango wacu Isaya yaratuhishe. Kwenye familia yetu Magdalena. Mu muryango wacu Magdalena nabwo tworoheye. Ukiona hujamuona msumbufu, nubona utarabona urusha mu muryango, wewe ndiye mwenyewe. Ujye uvuga ati byashobora kuba ari ngiye urusha. Ujue wewe ndio unasumbua wenzako. Nubona nta numwe arimo ujye uvuga ati ashobora kuba ari ngiyewe ndimo ndusha bagenzi bawe. Kwa hiyo badilika. Ndagira ngo ngubwire ngo hinduka. Tusitaje tunayaweza mambo yote. Nituvuge ngo dushobozwa byose katika yeye atutiaye nguvu. Muri Kristo Yesu aduha imbaraga. Alafu tunayemusema hanyuma uwo tuvuga kwamba Mungu tutie nguvu, tuvuga ngo Mana aduha imbaraga, tukawa tunaomba nguvu kwa sababu yako. Turimo dusaba imbaraga kubera wowe wicaye hano. Tukaomba Mungu atuvushe, wewe ndio jaribu. Tuvuga ngo Imana itwambutse kandi ari we kigeragezo. Tukaomba Mungu tutie nguvu, wewe ndio mzofishaji. Tuvuga ngo Mana uduha imbaraga ari wowe uducogoza. Yani wewe ndio unatupa mateso. Wari utuzanira ibibazo. Ndio maana tu nimesema hapa. Niyo mpamvu navuze ngo kama bado hujakabidhi maisha yako kwa Kristo, niba utaraha ubuzima bwawe Kristo, hebu jioni ya leo iwe jioni ya kumpa Yesu maisha. Uyu mugoroba wa none ubu mugoroba guha ubuzima bwawe Kristo. Hebu jioni ya leo iwe jioni ya kukabidhi maisha yako kwa Yesu. Uyu mugoroba guha ubuzima bwawe Kristo. Hii itakusaidia wewe, itatusaidia na sisi. Ibyo bizagufasha wowe ariko natwe bizadufasha. Maana utatupunguzia mzigo wa kuishi na wewe. Kuko uzatugabanyiriza umutwaro wo kubana nawe. Nimalize kwa maneno ya Yesu. Reka nsoze mvuga ya magambo Yesu yavuze. Yesu anamwambia Nikodemu. Yesu abwira Nikodemu, usipozaliwa mara ya pili, aramubwira ngo nutavuka ubwa kabiri, hautaurithi ufalme wa Mungu. Ntushobora kuzinjira mu bwami bw'Imana. Na hilo mimi sina shida nalo. Icyo ntabwo mfitanye ikibazo n'icyo. Kwamba Yesu anataka wale waliozaliwa mara ya pili. Yuko Yesu ashaka babandi bavutse ubwa kabiri. Wale ambao wamekuwa born again. Babandi bavutse ubwa kabiri koko. Wale ambao wameanza maisha mapya. Babandi batangiye ubuzima bushya. Kwa lugha nyingine Yesu hataki usumbufu mbinguni. Mu yandi magambo Yesu ntabwo ashaka kugorana mu ijuru. Standard anataka wale waliozaliwa mara ya pili. Niyo mpamvu yashizeho urugero aravuga ngo ndashaka bavutse ubwa kabiri. Sasa mimi swali langu ni hili. Njewe rari kibazo cyanjye ni kama wasiozaliwa mara ya pili hawana qualification ya kuingia. Niba bavutse abatavutse ubwa kabiri batemerewe kuzagera mu bwami bw'Imana. Kwa lugha nyingine hao wamekuwa rejected, wamekataliwa. Mu yandi magambo abo baranzwe cyangwa ntabwo bemewe. Sasa swali ikibazo ni kinone ambaro Yesu angekuepo physically tungemuuliza. Yaba Yesu ari hano twakamubajije icyo kibazo kwamba Yesu, tukamubaza ngo Yesu, umesema siyezaliwa mara ya pili hutamruhusu kwenye mbingu yako. Waravuze ngo utavutse ubwa kabiri ntabwo uzamwemerera kwinjira mu bwami bwo. Ni sawa, hatukuingiri kwenye mbingu yako. Tukamubwira ati mu byukuri ntabwo twakwinjira mu bijyanye n'ijuru ryawe. Lakini swali tulilonaro, ariko tukamubaza ati ikibazo twebwe dufite, hawa ambao hawana sifa za kuja kwako, abangaba badafite ibyuzuye cyangwa ibisabwa kugira ngo bazi wawe mu batujuje ibisabwa, sisi tutaishije nao sasa?
tukamubaza ati none se ko wewe wabahakanye twebwe tuzabana nabo gute? Uoni kama sisi pia tutateseka sana? Ubu nubona ko nubaturekera abangaba natwe bazatugora cyane bakatuye. Kana mtu ambaye ni rejected. Niba tushobora kubana n'abantu banzwe. Yani huyu aliyekataliwa mbinguni. Uwo wanzwe mu ijuru ko atazabayo. Anakuwa mume wako. Uwo ngo akaba ari w'umugabo wawe. Anakuwa mke wako. Wakaba ari w'umugore wawe. Ndio mtoto wako. Uwo niwe mwana wawe. Mbinguni wamesema hana sifa. Baravuga ngo mu ijuru ntabwo yujuje ibisabwa. Arafu wewe unaishi naye asiye na sifa. Hanyuma uwo ngo ijuru rivuga gutyo uwo ni ubana nawe. Uoni kama una kibarua kigumu sana? Ubwo nubona ko ufite akazi k'ikirenga. Yani kuishi na mtu aliyekataliwa na mbingu alafu ndio mtu wako. Ibaze kubana n'umuntu yanzwe n'ijuru akaba ari w'umugabo cyangwa umuntu wo mubana ubuzima. Uoni kama hayo ni mateso? Ubwo nubona ko ibyo ngibyo ari ibibazo ari ibya. Unajua wengine bado hawajanielewa. Urabizi hari benshi batarasobanukirwa. Yani namaanisha hivi. Ndimo ndavuga ibi. Yani mtu amekataliwa kuajiriwa benki. Moya andi magambo umuntu yanzwe kuba yahabwa cyangwa bakamwangaja muri banki. Kwa sababu hana sifa kwa kuwa ni mwizi. Kubera yuko atemerewe kubona akazi hariya kwa ari umujura. Arafu wote tunajua benki ndio wenye hera. Kandi twese turabizi ko banki arizo zibamo amafaranga cyangwa aribo batunga amafaranga. Hao wenye hera wanakataa kumwajiri mwizi. Hanyuma abo bafite amafaranga banga kwangaja wa umujura. Baravuga ati nitwamwemera. Wenzetu wako na hera nyingi sana kuliko sisi. Kandi muri banki nibo bafite amafaranga menshi cyane kurusha twebwe. Lakini wamekataa kumwajiri mwizi. Ariko baravuga ati nta mujura twakwangaje ngo tubuha akazi. Sasa ndio tunawauliza benki. Hanyuma tukabaza abantu bo muri banki. Kama nyie wenye hera hamutaki kukaa na mwizi atawaibia. Niba mwebwe mufite amafaranga mudashaka kubana n'umujura biba. Munatusukumia aje kwetu ambao hatuna hera. Hanyuma murimo muramutwohereza ngo aze kuri twebwe tudafite amafaranga. Ni mumetupa kibarua kigumu cha kuishi na mwizi. Ubwo mwebwe nimubona ko mutuzanira ibibazo bikomeye. Wakati sisi hatuna hera. Twebwe na amafaranga dufite. Si mungebaki huko achukuage kidogo kidogo kwa kuwa mnazo nyingi. Mwebwe mwamugumanye hari akajya twaraho duce ko mufite menshi. Muramutwohereza ngo tubane nawe. Mukataa mmetusukumia kwetu ambao pesa zetu za kuunga na sorote. Mwebwe muramwanze muramutwohereje twebwe amafaranga dutunze nayo gupfundikanya. Yani ndio tunamwambia Yesu. Aho rero niho twabwira Yesu. Wewe umewakataa wasiingie huko kwa. Kamubwira ngo Yesu abo wanze ko bageri wawe. Sasa sisi tutaishije nao sasa? None se twebwe uragira ngo tubane gute naba wanze? Si watatutesa sana. Aba ni bazatugora cyane. Si watatufanya tununue makufuri mengi. Aba ni bazatuma tugura ingufuri zitagira umubare. Si watatufanya tujenge mafensi kwenye nyumba. Aba ni bazatuma twubaka ibipangu bikomeye. Si watatufanya tufuge mbwa wakati hatuli. Aba bazatuma ducirira imbwa tuzitunge kandi tudafite na pisto na marungu kwenye vitanda. Ibi bizatuma turarana amapisto n'inkoni ku bitanda. Maana bado hawajaokoka. Kuko ntabwo barakizwa. Maisha yao hayajatakaswa. Ubuzima bwabo ntabwo burezwa. Si watatutesa sana. Aba ni bazaturusha cyane. Kwa hiyo kumbe rero noneho tunataka jioni ya leo turashaka ko uyu mugoroba uzi maisha yako kwa Yesu. Yesu ubuzima bwawe. Mwambie Yesu karibu moyoni mwako. Mubwire ngo Yesu kaze mu buzima bwawe. Yesu aingie moyoni mwako. Mubwire Yesu aze mu mutima wawe. Ili watu naoishi nao wapumuzike. Kugira ngo abo bana nabo baruhuke. Naoimba nao wapumuzike. Abo muririmba na baruhuke. Watu naosali nao wapumuzike. Abo musenga na baruhuke. Watu naokaa nao karibu wapate amani. Abo mubana nabo hafi bagira amahoro. Sasa hivi tabia zako zinawatesa wengine. Kuko ingeso zawe zababujije amahoro. Kubera ko mbinguni hatuendi leo. Mwijuru ntabwo no munsi tugiyeyo. Kwanza hata nikikuangalia huna hamu ya kwenda. Kandi hari bamwe bo ndeba hano ngabona mudafite na apeti yo kujya mu ijuru. Hebu mwangalie jirani yako ana hamu ya kuondoka kweli? Ndareba bamwe muri bamwe ngabona mutaniteguye kujyayo. Wangapi mnatamani muondoke tuwaombe muondoke usiku wa leo? Abashaka kujyayo ni muzamuri ibiganza byanyu tubasengera uyu mugoroba mugende. Mubanze mwumve neza. Abashaka kujyayo nona muzamuri ibiganza byanyu tubasengera uyu mugoroba mujye mu ijuru. Tuwaombe leo waende. Abiteguye kugenda uyu mugoroba muzamuri ibiganza byanyu tubasengera uyu mugoroba mugende. Muulize jirani yako unapenda ugali wa Rwanda au uende? Baziwo mwicaranye mbwengo uracyashaka gukomeza kujya ubugari bwo mu Rwanda cyangwa urashaka kugenda? Unavyomuona huyo ana hamu ya kuondoka leo huyo. Uyu murebo wo mwicaranye wabona yiteguye kugenda kakanya. Urabona ari tayari. Kahoma kakiingia kidogo kanataka kumuaisha anaenda hospitali.
igituma mbivuga impamvu utiteguye kugenda iyo urwaye kamalariya gakeya kubera ubwoba gusa wirukira kwa muganga kuko utinya guhita ugenda ko anamwambia muganga nipe dawa ahirisha kidogo kwenda mbinguni ukabwira doctor ukamubwira ati wamaye ku miti kugira ngo binyongere iminsi yo kutajya mu ijuru akakanya sasa kama huna hamu ya kuondoka haraka niba rero utiteguye kugenda nona basi okoka ili tuishi na wewe ukiwa sawa sawa rero chizwa tubana nawe umeze neza ili kama Yesu atachelewa kuja kukuchukua kugira ngo na Yesu natinda kuza kukujyana lakini tufaidi kuishi na wewe kibuze twebwe twungukiramo kubana nawe ruhusu Yesu kwenye maisha yako emerera Yesu aze mu buzima bwawe umekataa wokovu kwa muda mrefu wanza gakiza igihe kirekire umepiga chenga kwa miaka mingi wagiye ukapa icuro nyinshi hebu leo sema leo ni siku yangu le kuvuga uyu mugoroba wangu uyu mugoroba n'umugoroba wanjye sema leo siku yangu ya kumpa Yesu maisha uvuga ngo uyu mugoroba n'umugoroba guha ubuzima bwanjye Yesu naomba tusimame wote nagira ngo twese duhaguruke ku maguru yacu simama mahali ulipo haguruka ahantu huri nataka niombe kwa ajili yako nagira ngo dusengane muri aka kanya niombe kwa ajili yako wewe nagira ngo ngusenge wowe uri hano ambaye unasema mchungaji wowe uri muvuga ngo pastor nimesikia ujumbe huu numvishije ubu butumwa umegusa maisha yangu bwakoze ku buzima bwanjye nimeamua nahisemo cyangwa fashe icyemezo nisiwe miongoni mwa wachoshaji sinshaka kuba umwe muri babandi bacogoza abandi miongoni mwa wasumbufu kwenye familia sinshaka kuba umwe mu bantu bagorana mu miryango unasema nataka nimruhusu Yesu uvuge ngo ndashaka kwemerera Yesu aingie kwenye maisha yangu aze mu buzima bwanjye abadilishe maisha yangu ahindura ubuzima bwanjye niwe kiumbe kipya kuanzia leo mbicyaremwe gisha guhera uyu munsi unasema pastor niombe urashaka ko pastor agusengera niombe sara ya toba uravuga ngo pastor unyobore mu isengesho ryo kwatura ili niweze kusamehewa leo kugira ngo nanjye mbabarirwe uyu mugoroba niweze kuwa pamoja na Kristo kuanzia leo kugira ngo mbashe kubana na Kristo guhera uyu munsi nami Mungu amenileta hapa kwa kusudi hilo njyewe nizeye ko Imana yanzanye hano kubera iyo mpamvu ili niweze kuomba kwa ajili yako kugira ngo ngusengere uyu mugoroba nikupatanisha na Mungu wako aliye juu kugira ngo nkunge n'Imana yawe uri mu ijuru inamisha kichwa chako mahali ulipo ndagira ngo unamishe umutwe wawe ahantu huri unamishe umutwe wawe maneno niliyoyasema tekereza kuri aya magambo navuze tafakari mahubiri niliyohubiri tekereza kuri ubu butumwa umaze kumva wenda kuna vitu unasema moyoni mwako birashoboka kuvuga ngo hari ibintu mu mutima wanjye kwamba Mungu ameniona jioni ya leo Imana yarebye muri njyewe uko tayari kumpa Yesu maisha yako ukaba witeguye guha Yesu ubuzima bwawe uko tayari tukuombe witeguye kugira ngo tugusengere uko tayari tuombe kwa ajili yako leo witeguye kugira ngo tugusengere uyu mugoroba kama uko tayari niba witeguye uko tayari kumpa Yesu maisha yako leo witeguye guha Yesu ubuzima bwawe uyu munsi nataka nikuombe leo nagira ngo gusengere uyu munsi kama upo niba uhari inua mkono wako juu kama ishara zamura ikiganza cyawe hejuru wewe unayetaka kukabidhi maisha yako kwa Yesu ushaka guha ubuzima bwe Yesu wewe ambaye unataka Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako wewe ushaka ko Yesu abe umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe unasema mchungaji mimi nataka nikabidhi maisha yangu kwa Yesu ukavuga ngo ngewe pastor ndashaka guha ubuzima bwanjye Yesu wako juu namna hii zamura ikiganza cyawe hejuru nugicishe mikono ya watu wengi sana zamura ikiganza cyawe hejuru niba ushaka kwakira Yesu mugoroba ndagira ngo basengere uyu mugoroba kukabidhi maisha yao kwa Yesu abiteguye guha ubuzima bwabo Yesu muko wengi naomba msoge hapa mbele ndagira ngo mutere intambwe muze hano imbere basengere muri mikono yenu soge hapa mbele niombe muzamuye abazamuye ibiganza mwese muze hano imbere mugira isoni muri inua mikono yenu juu abazamuye ibiganza hejuru muze turababona muze hano imbere tubasengere mutere intambwe muze hano imbere muze abazamuye ibiganza bashaka gukizwa mikono soge hapa mbele nifanye maombi abazamuye ibiganza mwese mutere intambwe muze hano imbere basengere tunachofanya ni maombi tu muze tubasengere mureke kugira isoni turakuyobora mu isengesho ryo kwatura ujasiri kabisa sogea hapa teri intambwe reka ubwoba ngwino wigira imbere ujasiri kabisa sogea igira hano imbere ufite gushira amanga umesikia mafundisho haya umvishije izi nyigisho umesikia mafundisho ya mtumishi wa Mungu kutoka Uganda umvisha ubutumwa bwabwijwe n'umukozi w'Imana ku Uganda ibyo byakoze ku mutima wawe unasema pastor naomba uniombe uri muravuga ngo pastor ndagira ngo usengere niko tayari kukabidhi maisha yangu kwa Bwana yewe niteguye guha ubuzima bwanjye unasema nataka familia yangu iwe na amani uravuga ngo ndashaka ko umuryango wanjye ugira amahoro tunaoishi nao wawe na amani